Ayo guys, udah mau naik kapal Taman Bunga Tanjina. Kemana nih? Ke hotel. Udah nyampe. Udah mau nyampe? Udah. Tutup lihat. Senang? Senang. Nah, Dina senang ya? Jod gini. Kalian hebat. Nina, gimana? Mandi dulu. Mandi. Udah mandi. Ya kamu tahu nggak kita nyot gini? Tuh lihat tuh. Aduh, baik depan guys kita guys duduk. Adiknya kau. Rasanya kan. Terus kalau tali kan? Sepanjangnya talinya. Ya ampun. Dina, nah. Kapalnya udah mau berhenti guys. Ini namanya kapal Boeing 737. Boot gitu ya. Boot the angkal. Bagus deh. Ada kota-kota. Tuh. Udah nyampe tadi juga. Nah, udah sampai. Sekarang sisanya kita berenang ya. Enggak. Ini sih ngeliat. Enggak. Takut. Di angkal. Maru, takut. Angkal juga. Wow, udah suut dia nyot-nyotannya dek nah. Udah tenang. Gimana? Kedak-keduk. Bisa gitu. Oh, hebat katanya dek nah. Udah nyampe duluan. Hah? Udah nyampe duluan kapal tuh. Nina. Financial is all passenger developers destination Bangalore. Please proceed to the boat signed by gate number 2. Once again, financial is all passenger developers destination Bangalore. Oh, boleh lepas tari lang. Boleh lepas kamu dek nah. Dena, lihat Dena, udah boleh lepas. Balik naik kapal lagi balik kita ya balik kemana? Ke rumah. Udah mandi? Dadah dulu dadah.